Davore, evo vas ponovo u Sloveniji. Koji je razlog? Ja sam u Sloveniji uvijek i bez razloga, da ti kažem. Pošto imam puno prijatelja i čuvam ta neka druženja i tako. Pa sad u ovom kontekstu sam, novu pjesmu imam jednu, moja Emilija, i došao sam možda malo ispromovirati i malo otpjevati na Radio Aktualu. To je obrada neke Oliverove pesme? Ne, Oliverove, nego od Izvora Oreba. Izvor Oreba inače iz Vela Luke. Znači, otpio je Oliver, samo nema snimke, studijske, i Klapa Ošjak, ne. A pošto smo, Izvor Oreb, inače naš kipar, slikar i tako poznati, i njegova supruga Emilija, to on napisao još prije 30 i nešto godina, ne. I družimo se, tako, jedno pola života, i uvijek daj Radulfi, napravi nešto moje, ajde, Izvore, i nekako sam Emiliju uzeo, jer ima tekst koji mi se izuzetno sviđa. I ova pesma je u latino ritmu? Pa kombinacija latin i kaže mediteranski taj tekst. Pa to je ono što ja jesam, što ja volim. Jer ja ti kod mene imam to jednostavno, ono što je život, tuga i melankolija s jedne strane, to su mi balade, gdje jednostavno kroz to pričam neku tako priču, a brze pjesme su mi jednostavno slavim život s njima. U ovoj pjesmi koja je moja Emilija, koja je brža, ali sam uspio zadržati tu, kroz tekst, tu melankoliju i tu romantičnost koju ona nosi. Ne? A vaša žena, jasna, je li ona ljubomorna kad vi pevate u nekim drugim ženama, recimo kao sad u Emiliji? Ma slušaj, gledaj, one se znaju u ovom slučaju, pa nije problem. Pa gledaj, nismo nikad o tome pričali. Moram biti iskren, možda imam sreću u životu da imam suprugu ili osobu kraj sebe koja ne pokazuje ljubomoru, ne? Prošle godine obilježili 35. godišnjicu karijere, je li tako? Pa čuj, 35 godina je, ali čekaj, nisam ništa još obilježavao jer nas je korona malo stavila na stand-by. Tako da ću je obilježiti kad dođe, znaš. Ja se ne držim datuma, ma ne moram je obilježiti, Bože moj, šta ćeš obilježavati, ne. Ali napravit ću nešto čisto, koncerte, tako, sa svojim ritmolokom i sa svojim dragim, gostima. Ima puno dobrih pjevača u Sloveniji koji su meni dobri prijatelji i dragi su mi. Tako isto u Hrvatskoj, ima i svuda i šire, kažem, ali tako bi volio nekako. Imate li nekih planova za koncerte u Sloveniji sad u skoroj budućnosti? Pa ima neke zatvorene, dakle ja ću negdje krajem 4. početi uopće raditi, još nešto snimam, radim i ovo, a onda se prepuštam jednostavno. Znaš, najlakše ti je pivati i dijeliti s ljudima pismu, jer ja uvijek velim, bez ljudi ni pisma ni ja ne postoji, koji svako drugi. Čak sad u zadnje vrijeme mi je draže pivat nego pričat. Ok, pa onda možete otpevati nešto. Pa ja uvijek iza ručka, jer ovo znaju moji peva, pod normalno, ajde daj pa ću vam zapivati. Sve i svašta pivam, šta mi dođe, važno da znaš, nije dobro 2 su 4, spontano šta ti dođe, šta obilježava taj moment. Imate li neku najomiljeniju pesmu? Pa gledaj, najomiljenija je uvijek ona zadnja, ne? To je kao kad veliš koja ti je djevojka najomiljenija, pa vjerojatno ova zadnja, zato si i s njom. Dobro, znači plesat ćemo ovoga leta na moju Emiliju. Emiliju, pa lijepo mi je ispala, kažem mi tekst i spot mi je jako drag, snimala je moja kćer i njen momak, koji inače je reper, a ima strašno smisla isto za, kažem, isto voli film i tako, a najvažnije je u tome da su mi autentični ljudi, znači Izvor i Emilija, oni danas imaju oko godina, a bili su, znači, muž i žena koja je trudna, a koji su isto kipari, slikari i tako. Pa je to pretočeno. To je jedan mali dokumentarac koji mi je drag. Jer nekako se držim uvijek glazbe i sve te stvari nekako s ljudima s kojima živim život.